14. februarja je na Bledu potekala slavnostna podelitev visokih priznanj Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije IFIMES. Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES postoji zbog javnosti. Oni su naša publika, oni su naši nadzornici, oni su naši mentori. Mi želimo i trudimo se da nikada ne iznevjerimo javnost koja vjeruje IFIMES-u. I to nam je glavni moto u našem dosadašnjem radu. Za prispevek k napredku v razvoju provinc v Iraku je nagrado prejel dr. Torhan Mufti, minister za provincijske zadeve in v.d. ministra za komunikacije Republike Irak. Za poseben prispevek k razvoju energetskega sektorja in gospodarstva Bosne in Hercegovine je priznanje prejel Erdal Terhul, minister za energijo, rudarstvo in industrijo Federacije Bosne in Hercegovine. Častni konzul Republike Hrvaške in predsednik Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva, dr. Božo Dimnik, je prejel nagrado za poseben prispevek k razvoju slovensko-hrvaških odnosov. Za poseben prispevek k boju zoper organizirani kriminal in korupcijo pa je priznanje prejel dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve Republike Slovenije. Ovaj događaj nije svakodnevni. Ovaj događaj je izniman jer ljude koje danas ovdje spominjemo, koji su laureati, oni su poznati ne samo u svojim sredinama, oni su poznati i izvan toga. Problem Ljubljanske banke ne bi danes bilo, če bi takrat politika upoštevala, ki mi ni hotela sprejeti, če bi upoštevala to, kar sva imela z predsednikom Mesićem v planu in bi tudi tako izpeljala. Ljubljanska banka bi bila najboljša banka na Balkanu, če bi mene upoštevali, če bi del te zgodbe, ki jo je moj prijatelj Stipe Mesić povedal, upoštevali in me sprejeli takšnega, kot sem bil, iskren in pripravljen služiti svojemu narodu. Boj proti gospodarskemu kriminalu in korupciji je gotovo ena od vrhovnih prioritet. Prvič zato, da se vrne občutek ljudi, da živijo v pravni in državi in v pravični družbi, pa tudi zato, da se taka ravnanja, ki povzročajo veliko gospodarsko škodo, v bodoče preprečijo. U ambijentu u kome radimo zadnje 3 godine u Bosni i Hercegovini, kada neko prepozna napredak koji smo napravili posebno u energetskom sektoru, za mene je zaista jedno veliko priznanje, ne samo za mene, nego i za sve uposlenike u Ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Vladi Federacije. For me, as an Iraqi citizen and as a minister from Iraq, it's very important because that reflection that what's going on in Iraq, that Europe and Balkan and the other country has sense about that. So it's such a big honor for me that because this institute and this event evaluated what we did in Iraq and what are we doing now. Vrhunec formalnega dela je bila vsekakor podelitev posebnega priznanja za življenjsko delo Budimirju Lončarju, starosti diplomacije in mednarodnih odnosov. Uvijek mi je bilo stalo da se držim jedne stvari, a to je da bude što više dijaloga, traženja međusobnog kompromisa, izbjegavanja sukoba, pogotovo tragičnih posljedica ljudskih žrtava. Mislim da sam negdje doprinio, negdje nisam bio uspješan, ali su moje namjere ostale uvijek dosljedne u tom pravcu. Vsaka tovrstna pobuda delovanja, sploh pa tako sistematično in angažirano, kot je delovanje tega inštituta, IFIMES-a, in vseh tistih, ki so vpeti v njegovo delovanje, je izjemnega pomena. Vidim, da gre dejansko za vse bolj širok krog ljudi, ki so dejansko za svojimi dosedanjimi rezultati dela in prizadevanji že dokazali, da so njihovi nameni plemeniti, dobri in da v tem smislu prispevajo k dobrobiti vseh tistih, ki živijo na prostorih, kjer si IFIMES prizadeva za udejanjanje svojih načrtov in hkrati seveda daje podlage svojimi analizami.
slavnostne podelitve in svečane pogostitve se je poleg številnih uglednih gostov z področja gospodarstva, diplomacije in politike udeležil tudi predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev VZMD, magister Kristjan Verbič, ki je priložnost izkoristil tudi za pogovore o prihajajočih aktivnostih in prizadevanjih mednarodnih poslovno-investitorskih programov Investu Slovenija, Investu SI in International Investors Network, Invest2Net. V okviru slednjih je magister Verbič danes odpotoval v Madrid, kjer se bo jutri in pojutrišnjem udeležil mednarodne investitorske konference Španskega združenja individualnih vlagateljev IMEC in Evropske federacije uporabnikov finančnih storitev Eurofinius. Zatem pa bo, s postankom v Bruslju, odpotoval v Burkino Faso, kjer se bo v prestolnici v Agadugu udeležil Zahodnoafriškega poslovnega in razvojnega foruma Afrikalia 2014. Po lanskoletnih uspešnih predstavitvah podjetij, institucij in investicijskih projektov v Astani, Almatiju, Bakuju, Bruslju, Buffalu, Bukarešti, Cape Townu, Dubaju, Dunaju, Kijevu, Ljubljani, Madridu, Minsku, Moskvi, New Delhiju, Tokiju, Torontu in Zagrebu, v VZMD letos še intenzivirajo svoje aktivnosti ter načrtujejo aktivno prisotnost in predstavitve na kar 5 kontinentih. VZMD vas vabi, da svoj cenjeni interes za sodelovanje sporočite koordinatorju mednarodnih programov na telefonsko številko 031 770 771 ali po elektronski pošti info@investo.si.